Keruit ke Iran ke straj, ya ke jika penmigas ke bah hedu jeng ke Qatar, kata keras Lafan Refinery Qatar. Barwat la ke Qatar ke dekari ke balai rap bun snem, ya ke Islamic regime, hak ke jeng sesyar jeng Ali Khamenei, Henry mentah ke Iran pat, kelapan pai kela, dah ke bah keruit, ya ke Qatar, ya ke jika penmi umpniang. Bat palat siteng dorjon phak India yak jahat thama Strait of Hormuz ban senran yak jahat kit umpniang. Bat penmi jeng tho kikin hun jong kiri muslim mentaka sngi haga jingelang ha Saudi Arabia. Haga bakla bu sendon dak artikel ke basan pewei jong UN haga bagi done ke hok ban yada yalade. Kat kum ki kubor laong bahadin bak Iran klak kerwit nin kesni ya ke largest natural gas export ketika penmi gas ke bahedu juga Qatar kata keras Lafan Refinery hak bak jing julor jeung Qatar kelong ke basir khaibhan namar kene ketika penmi gas kelong ke baheba Henry mentah ke sengipat ke Iran kelak kerwit saya ketika penmi umpniang jongkari Saudi Arabia. Haga bagi kubur kilong baka Iran glak kerwit de kidrun ya ke Aramco Refinery Yanbu Saudi Arabia ke bala penlong ke jingjulor ke basir khaibha. Bat kat kumi kubur laong baka ne ke jaka ke Aramco Refinery Yanbu Saudi Arabia ke laban penmi haga sisngi hadu saulak barel kata ke umpniang. Bat de tangai ke Qatar, bat ke Saudi Arabia, hendrai ke Iran ke kerwidru, dak straj, bagi drone hak Kuwait, ya ke Mina Al-Amadi, bat ke Mina Abdullah ke oil refinery, ke jika penmi umpniang jong ke Kuwait. Hak bak kini ki arteli ke jika penmi umpniang juga Kuwait, kilaban penmi hadu kumba pralak barel hak hisngi. Kum taru ke Saudi Arabia mentaklah sangeno pan supply umpniang ling baka port of Yanbu halor ke nege jing kerwit straj jong ke Iran. Haka bagi kubur kilong baka dor jong kebai umpniang kelapan kiu seka sispa kat prat dolar haka si barel. Kum taru kiri muslim Arab kila penlong sendon ke meeting mentaka sengi ke kat kendai terik lebar arajar pun riu bat ke meeting ke balong ha Saudi Arabia. Haka kini kiri ba per haka kila penmi sendon deka hukum kat kum ke artikel sanpuei jong ka United Nation ka baki don deka hok ban yada yalade kum tala ke Iran kedang yai kerwit ya kini kiri ki ba marjan klempep bakat mah Middle East kat senang jor haka kini kiri ru klempep pakin sapen pai kelah kum ke jing yada yalade. Bat kiri kibla simenta hakane ke meeting ha Saudi Arabia kidai ke Qatar, Azerbaijan, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Turki bat ke UAE. Kat bakat kumi kubor laong baka India kelapa ya kita ki naval warship Strait of Hormuz pan escort ya ki oil tanker. Hak baka India kelapa ki jahat ma Strait of Hormuz kenang baki jahat kit umpniang jongkeri India kila ban yai suk yai san na Strait of Hormuz klaim ke jingsya pendik haka Iran. Bat ke jing pha jong ke India ya gine ki jahat ma Strait of Hormuz kadai kum bahadu siteng dorjon kata sya Gulf of Oman bat sya Arabian Sea. Kenang man pentik kena bagi jahat kit umpniang ken yai suk yai san da ke baya trilang bat ke Iran. Bat ke India kala yo ladru hakine kita yogi baladep ba arteli ki jahat kit umpniang kala yo ban misuk na Strait of Hormuz. Kat ba ka China kala kentu ban penbor ba kane ka thma hapdeng ke Amerika ke Israel per ke Iran ki de ban poino sya ke jing senge yasiat ban penkutno ya kane ka thma ha Middle East. Kum taruk e ke wanajan nang ne syakmat tongan api kuwi pat ki khobor ban dangwan. Kublai sibut.